Hei hi All India Radio aizawl ani chanchin thar a chiar tu silian sang puya Dampa Tiger Reserve le Thorang Wildlife Sanctuary le chevel khua ma son na thona tur project Green AG bultan na chu Voin Khan Agriculture Minister pu silarin sangan hong ei tur siam sa a him to kemti enfi azungzung thena tur Mobile Food Testing Laboratory su Voin Khan Health Minister Dr. Arla Thanglen na tlangzar Mizoram COVID-19 shikai zinga mi za somko pathum te chu enkol dam ani to a za somko pakhat enkol mek ani a enkol mek zinga za somriat point pakhat bial chu sipai ani Union Health Minister Dr. Harshvardhan chuan atira lawin rom manlok na le malak na chak tak chuan ram chunga COVID-19 ripui leng thunun konga apui ti asoi Mizoram munma hum hal lian ber pani Dampa Tiger Reserve le Thorang Wildlife Sanctuary le chevel khua mason thona tur project Green AG bultan na tur Voin Khan Agriculture Minister pusila rin sang na hong pusila rin sang chuan thu sen COVID-19 ripui leng kara Mizoram mason na tur project poimo tak hon thei ani chu lom ommatia Green AG hi project dang lambik thiamna in hlan chhona project ani atia he project manghian Thorang Wildlife Sanctuary le Dampa Tiger Reserve bulhnaya khua somthuma thazok le omzanei zokin annitin ezonna an kalpui zel theidan turte Thai thar thazok le hlok zok an nei thei dan turte tlangram lo nei dan thazok le sigle sain thak dang lam na satawanga lo nei dan in thak le ngong na satak do na turte kalpui ani angatia thingle mau savale ramsa kokir thei turom man siamani angati bok he project hi global environment facility tumani a United Nations peng pakhat FAO in athok thunga Mizoram cha unelo state dang Uttarakhand Odisha Madhya Pradesh Rajasthan ate kalpui me kani a Mizoram chu Indiaram state tlem te zinga hmashwai tu zinga atel ani Mizoram Legislative Assembly pariat na thut khom voiruk na chu September ni khata tan turin Governor PS Sridharan Pillaiana kova sesona hun man dan tu le engchen nge awang ti chu speaker pularin le na salo kai shoi Business Advisory Committee BAC na duangang Chief Minister Puzoram Thangan Tukin Khan Thak Thing Kham Phei Leilung Ngetlo Leimin le mai hlau om chu amuna kalin siam that theidan turte a en pui Chief Minister hian Additional Chief Secretary Aizawl DC Disaster Management and Rehabilitation Department and Public Works Department ho tu tele khotang hruai tu ten helai mun hi a en fi a abul hnaya cheng te tan mai ni lo kong mang tu ke le lir the kal zong song te tan hlau om the ni wangin malak thuai theidan turte soi ho pui ani helai mun hi Home Minister le DMNR changtu ni bok pu lalcham le na hmalak na in tun hnaya khan sil poli na khu ani to ani kong dunga thingpui dor le hotela e tur siamte ahim to kemti enfi azungzung thena tur Mobile Food Testing Laboratory of Voin Khan aizola man thei turin Health Minister Dr. Arla Thanglen na tlangzar Health Minister chu mi puitan eile in him le thra hral chole pek chu ani theinan food testing chu thilpoimo em ani a mun kil khorzok po thleng thei kongdunga thingpui dor le hotela e tur siamte ahim to kemti enfi azungzung thena turani ati Central Sarkar chon eile in thiang him le thra angai poimo awangin kumsang ni sompruk sompasari khan strengthening of food testing system kalpui tana chumikal zela chuan Central Hnuaya Food Testing Laboratory sate thuam that ani ba ka engamaza din tharani boka state sarkar te po food testing lama nasazoka tana turina hria tira he malak ne na kentel poimo tak chu Mobile Food Testing Laboratory MFTL ani Nimin Khan Zoram Medical College ZMC Falcon Laboratory COVID-19 shikai le kailo mi zathum somnga pariat enfi an ya COVID-19 shikai mi somni pathum hu chu ani ZMC COVID-19 shikai mu chu te an vain mi pa vek an ni a Assam Rifles sipai somni panhila tual chung mi pakhat Aizawl district mi vek an ni Assam Rifles COVID-19 kai mu chu tharte hi kum somni pali le somnga parukin kara upa ram chung mun sang sanga tangaron lut an ni a anjinga hian shikai ne na lo in him hnai mi zo pakhat atel ve a in khung hranam hmuna khung hran lai vek an ni a COVID-19 rian kai ti an mani alang chuak ri lo ZMC Laboratory shikai le kailo enfiana hian ZMC Doctor COVID-19 shikain futsal khalpui tale an chungte an mani na in khung hrang mek te chu hrilaka an philim ti fin fi ani heti hian Mizoram COVID-19 shikai mu chhuat to zong chu thum somriat pali ani a heng zinga za somli paruk point pathum panga mi za som ser pariat te chu sipai ani a za somnga pathum point paruk pali mi zani paruk te chu khotwal mi ani COVID-19 shikai zinga mi za som ko pathum te chu enkol dam ani to a
mi za som ko pakhat enkol mek an ni a enkol mek jinga za som riat point pakhat bial mi za som nga pathum te chu sipai an ni a za som pakwa point paret pakwa mi som thum paret te chu khatual mi an ni Mizoram COVID-19 shikai za som nga point pani paruk te chu enkol dam an ni Voin Khan Mamit COVID Care Center SSA Girls Hostel atangin COVID-19 shikai no pang kum thum mi le no pang nu COVID-19 shikai rin helwanga en thak lai te chu dam takin chotir an ni a heti hian Mami district chunga COVID-19 shikai enkol mek anom to lova shikai mu chu to zong te enkol dam vek an ni to ani Voin ve Khan Tenzol COVID Care Center Ayush Hospital atangin COVID-19 ve enkol dam mi pa pani lungvera NDRF te chu chotir an ni bok Sports and New Services Minister Purobat Romoi Roite chuan molung thu hockey phulem phana turlung Voin Khan a phum Sports Minister Purobat Romoi Roite chuan New Education Policy siamek angin sports le physical exercise chu co-curricular activity ni tolovin zinapa ngai curriculum a atel to don ti soin hero man tharawang hian Mizoram point na satakin infiamna rural siambel konga tanlak atulani ati Sports Department chon hockey chu tun ma tanga mizote thiamchi ni intuna po lalrem siamle hockey thiam dangte awangin mizote chokovel hriata pholan mek an nia FIH Rising Star of the Year choimona lalrem siamin adong chu mizo nam angpua chuan thamani ati Purobat Romoi Roite chu Mizoram hun nga a Residential Sports School panga din na turin rom man siamani ti asoya hemia tan hen central sarkarin cheng nuai sing khat le sangruk jasri somnga vela pe chuak to Sports Department in za somnga achanga heng academy a hian zinu tha dong chungin zirlight and sports anzir tak don ani ati a model village athang tu Lok Sabha MP Pusila Rosanga po heuna hintelin ama ngein athan khuwa model ani tona nem he turomolung thu khuain synthetic hockey turf an pha thei tur chu alom pui thwa soya Mizoram State Sports Council Complex ti changkil na turle molung thu khotlang masona tura thei to pa malatu bial to MLA pu FLN moile Sports Minister Purobat Romoi Roite chunga lom thu soi molung thu khotlang po model village satana than ani anga model hlotling ani theinan du sakna hlana village development plan po central lama khento ni in a hlotlin theinan thei to pa chu chu yang ti asoi chanchin thari All India Radio Aizol changa puan ani phong puitlang pangrang kho lui bul ngowa thing omte Forest Department how to ten ki tirin anzai tir nia soi chungchanga yang lai station while a sub headquarters sangau chuan point ti thule thil ti sol tu te andem takzet huan soi while a sub headquarters sangawin an thu chuan tarlan dan chuan Phongpui National Park chunga thingki le zai chungchang hi an chui zoya he thingki le zai phena hian thil felo tamtak a in phum runin an hria sarkarin ama phurtu chunga dan angin ana theng bera hremna alek an phuta in nam hnoi ven omnia while an rin hlel chungchanga po sarkarin aranglama a chui zui an du thule ma chaktakala turin an du thu chuwa an tar langa an be senga hmalakna omlomani chuan atul dana zerin an bo zui zel tur thu an tar lang telbok lunglei district ani kum ain kumina sik survey za somli pangain an pung kumin January atanga June thleng khan lunglei district sik survey zon chuanan mi sangruk zanga somruk pakwa thisen la kani a hetatang hian PV somthum pathum le PF zathum som a vain sik survey zathum somli pathum mu chu ani he baka hian asha le health worker ten thingfal mol from south mausen tuichong le dibliba ka te mi puinol pui thisen la in tuichong khobi ka hian an khomi pui za somle palivel thisen an lak saka tangin mi za chong in 6 ve ti mu chuani a dibliba ka po 6 ve thanem tak mu chuani bok COVID-19 shilen line ma se malaria month ani angin June tha khan tlabung le lungsen khuwa 6 ve mi zanga don lai mu chuani a nikum ain kumina 6 ve mu chu hi za sa somli panga in sangjok ani 6 ve mu tamna hi lungle khothang lama zelani a malaria ti tlemna hen sarkar lai puin ro manna siam angin dam doya che thosilen singre sangko za sem chuani a thosi pian theina tur tuitling omlo turin ma te lakani a hebaka hian mi puinol puiti sente pola kani bok malaria wang hian kumina thingfara mi pakhat athi nia hriat ania ma se hi fin fi chi alani lova chui chen mek ani lungle khopui chungbi ka 6 survey le velo tisen endik tu laboratory technician hi civil hospital a pakhat Christian Hospital Serkona pakhat UPHC Rangchal Kone Sasai Kona pakhat vele main center a mi pakhat an vain mi som pariat vel an ani Union Health Minister Dr. Harshvardhan chuan atira lowin ro man lok nar le hmalak na chak tak chuan ramchunga COVID-19 thupuileng thunun konga apui ti asoi voina World Hepatitis Day puala in mukhomna hetui soin pu Vardhan chuan COVID-19 thi puizat po za pani point pani panga atla niam to a tuna shipui ve tamjok po hi nana langchok lawani thua soi
Minister chuan hripui leng mek chun an ben von nei sa tan a hlo om ti hi nasa zoka in shildar a tul thu soin thi sen sang zon thum thin thalo le nana nang nei te chuan thi pui thena an nei sang bi kani ati chanchin thar seti topna na tlang pui Dampa Tiger Reserve le Thorang Wildlife Sanctuary le a chevel khua masona na thona tur project Green AG Bulton na tur vein khan Agriculture Minister Pusilarin sang na hong a tur siam sa ahim tok MTN fi zungzung thena tur Mobile Food Testing Laboratory chu vein khan Health Minister Dr. Al Thang len tlang zar Mizoram COVID-19 shikai zinga mi za som ko pathum te chu enkol daman ni to a za som ko pakhat enkol mek an ni a enkol mek zinga za som red point pakhat bial chu sipayan ni Union Health Minister Dr. Harshvardhan na chuan etira loin rom han lok na le malak na chak tak chuan ram chunga COVID-19 hripui leng thunun konga apui ti asoi chuti zong chu chanchin thar kan pon thei chu ani